5 milyon 10 milyon alıp sol arkalı son minor biznes gibi çıkartabilir. National biznes vardı, sonuçta bir ayağım adamlar krupta biznes kadar birden olduk kamayını korkattı. Sonuçta minor malzemasını alacaklar. Bu biznes gibi çıkartanını alıp kreditlerini jürüs kütmenlerinde ki harabaya yatan kardiyen kredit alsanız var. Ondan sonra 3 milyonun 100 milyon aynası. Odan keyin 100 milyonluk başlayıp getirip nasipte etap etken. Neden ki daha takılan 100 milyon? Biznes gibi çıkartanımızı ve 10 milyona verildi. Bir yana bizona verildi. Özgürse. Nasipte 20 milyon verildi. Gerek vermeyip pasportumuz gerek vardı. Özümüz banketliğine razı yapıyordu. Özümüz banketliğine razı sağlık uzun neden alsanız vardı. Koşumça ilacı edin. Kelime hatası ciddilasız sağlık uzun geçirdiğini geçiyordu. 100 yıldan köp hizmet türleri var. Onun için ustaşılık var mesela. Uyda tavuk balığı, mal balığı degen var. Pişirip çıkarı degen var. Hanımda bana terbiyalarını görüyorum. Her bir zatçası özüsünü gerek, olsun gereklerini bir yerde okup görseniz sözatlı tağlar, sözatlasından sonra süt, üstürür, aynı olarak peşmanın hangisini koşup koydu. Mesela ustaşlık konusunda ustaşlık belirtin olsa, savaş kısıtlı adamlara alsa vardı. Mesela özümü terbiyesini belirtin alırdı. Özümüzü banditlerler yetenek, buraya bir yılmalarınız, kaçıkı alıp kaçıkı kutsap verirdi. Sonra teknikanızı nasıl Pillar diye bağırgan kanallarınız çocuğumsuz tasarıyoruz. Ünlüleri görüyorsunuz ki böyle plastik ürünleriniz kartanasından yanasız, özürsünüz plastik kartanası verirsiniz. Sonra bu kısmınızdan bu kartanası sıkıntısı gibi bir aylık garanatınız hesaplanır. Her ayda mesela kartanasında şu toplumdan düşüp pul tutmamızı yetenek başından değil, son bir ipatesini gibi niyanmasanız da lafı lisansı görürsünüz sanırım. Және одан кейін өзіміз мәдениеттен налог тоқтаған алғаннан кейін сол өзім бір жылда 375 мың налогқа мен есептейміз жаңағы кредит алу үшін өзіміз мәдениетке шығып төлеген пұлымыз дарамат салығы есебінен налогтың базасына түседі. Ертең біз пенсиядан шығатын кезде сіз бір жылғы стажға ие болған есебінен. Мәселен 5 жылдан ситуацияңыз пенсияның өз жасында 50 жасқа келдіңіз, кейін 5 жыл өзіміз бәндетіп төлеп отырсаңыз, кейін 5 жылдан осы пенсияңызға сол дараматты кіргізіп пенсияны шығуға болады. Стаж есебінен әр жылға алынды. Оның пайдасы бар. Сол документтеріне бересіз бұған. Бұларға кепілдік алмай жатыр, аз бізде тек сығырта беруге бар. Сығырта 100 мың төлемей. Керек документ паспорт, налогтан өзіңіз бәндетті деген қағаз болады. Сөйтіп жаңағы төлегенін танысаңыз и қамсыздандыру сығыртаға 100 мың төлейсіз деген болды. Артыңызда кредит болмауы керек. Сол заттарға қарамай. 100 мыңдан аз төлеп кетуіңіз керек па? Сіз бірінші документ тапсырғаннан кейін 100 мың төлемейсіз. Сізге 10 миллион алсаңыз, соның ішіне бұл ақпарат. Сразу ақпарат кредит. 9 миллион толық есеп береміз. Толық 300 мың алады. 300 мың деген. Бір 300 мың алады. 10 миллионға 3%. Өзі банк агенттігіміз бар, солар аталымын ясынасам, соған соған. Қосымша, сізді ипотека кредит бөлімінің басылығы Жасыл Совет келіп алады. Субсидия бойынша сіздерге түсінік береді. Если келмеймізсе, қолысынан болады. Субсидия бойынша беріңізші. Кредитlerimiz var, pasport alışverişinde. Subsidiya жасөмірімізден хабарлама через бір айда хабарлама алынады. Айлығы 2 миллион 834 мыңнан 8. Өтісімен сап берген başında bu icari seyahatın kendine 5%'ını özün salmamız gerek. Qo'shimcha. Mesela üstlerden olan 85%'lik kredit çıkardı. Bizlerde hazır Qarabağ 330 milyon çıkardı kredit summası. Taşkent 920 milyon çıkardı. Prezidentimizin farmanı var, ülkede çıktı 24. yıl. 30. aprel fiyatmışsın sağlık farmanı için veremiz. 3 May 2025 yıl 21 fevralda çıktı 26. sağlık farmanı. Şuna açsın veremiz. Üyde 6 anlamı var mı yok mu? Azık bolama. 6 aylık olsa asans var. Mesela mesela жүз qo'yaman. Keyin istab bo'lsa, keyin amaliyasi bor. Или o'zimiz treyning bo'lsa. Ол частный предприниматель o'zi berilma ularga. Memleket hücresi olur Memleketlik İşi o'zingiz aylansa ham bo'lsa, uyda boshqalardan qo'shib
ilk o'z davlatimizga kelib chiqib beradi xabarnoma. Lekin xabarnoma muddati shu 1-martdan 1-noyabrga deydi. Shu aralықта beriladi xabarnoma. Xabarnoma degan subsidiya xabarnoma. ajratib turuvchi mamlakatda beriladi. Shu xabarnomangiz beriladi degan xabarnoma beradi, shuni bankka aytasiz. Subsidiya o'tib shuni bankka topshirasiz. MyGov.uz degan saytda o'zingiz ariza yuborsangiz ham bo'ladi, bir oyga qolmasangiz o'zi yuborib beradi. Bir oydan.